Iyabona bengiqala ukubaleka kanje ngihlezi ngibaleka ngavele nginto ozingelayo kodwa izolo ayikhona kuye kwathithiza isomi impela izolo ngathi hayi ngiyayisola manje hayi ngize ngayisola ngathi ngayisola nkosi yami yabona lamaphoyisa labayana ayadubulana lawa eze nathi la embhoshongweni afika senzela wona embhoshongweni lapho ngenduku sagcwala umbhoshongo sangena emzini yabantu sawisa amagede kwalala ingcingo phansi sagibela phe kweemoto abantu abayibhakile bayilalela endlini zabo sagibela phe kwemoto phe kwezindlu kwayoshona yasha agijima nathi phansi ayothi nje kahle ayasaba cha futhi abafana abancane inkinga lesanda kufika ephoyiseni ngoba ingangathi akuwona lawo maphoyisa lamabhamuze ezisu lawo kubhekiswane besibhekisele emgazini ngako-airport beyodlulwa nathi besibhekise kwa-early amaphoyisa asikhipha ukwazi izolo hayi uLundi hayi ngiyaluvuma futhi asisizile ngempela ukuthi uLundi livikele kanjani hayi nathi besibona benza nje kwezinye izindawo sicabanga kuzokwenzeka nenkathi imile ngaphakathi edolobheni lapha ayishaye yebula lapha ayifune nje lutho ufune ngishiya iphara amaphara nabile lapha khona nathi siphelile nje siphelile yabo nje mininyawo zami ngikhiphe ngaphandle ngisho ingubo nje manje ba ngifike ekhaya ngo4 ekseni phela ngoba kusukele ngeenyawo shona imoto le plaza ebesihamba ngayo sabuya ngeenyawo zonke ngo4 ekseni inyawo zami ziyafutha nje ngaphansi ngithi angihlali nami ngilinde ngiphumila kancane yabona nje bafowethu hayi uLundi hayi ungezwa umuntu ekusela goli bazotepa uLundi cha basuka nakho le phela bebezokuthatha apho uLundi bezobagcwalisela emakhaya hey ontshotshile bafana laba baqhamba ngakho lawo maqoqo amanye amakhonto amaqhambo badakiwe ngoba sebefile ufanele phela lapho kuphethe amalita lapha madusha ubonini wena uphethe utshwala bangamele uLundi lo mntwana lo akudlalwa nezingane ngicela kancane nje babona nginotha mfowethu ngicela ukuthi ngizolo asiqede ke inkulumo yethu njengamanje ngithi ke ama-comrades abafike lapha bezolutha abakhohlwa sizobabhula ngenduku khona la noma abahambe laba bazolutha la kodwa abebeze bengazi beyitshela ukuthi kuyalutha ondini sebefica lesi simo sicela ukuthi sibe ndawonye nabo ingenzeki leyo nto leyo njengoba silapha nje noma ngabe uLundi olodaka noma ngabe irenki yabora irenki yabora kusekaya lana noma ngabe uLundi olodaka ake manje phansi ngamaphara phansi